Alun kamu rumpok lom dengan Abu Syik. Ya, Abu Syik dikini cerita baju ke perkara ulama zuhu. Jadi datang ke ulama zuhu mencehu dong bak pintu penguasa. Jadi hai syedera mentuah menyurung drone biarkan ulama suhu sajan penguasa zalim. Jadi baik mengharapkan akidah urung drone akan kong. Nyan ulama suhu yang ka diundang oleh penguasa zalim Jehovah Istana Raja yang kau Indonesia, nyan musabuh baik mengharap ulama. Harum menyurung drone pegah nyan ulama. Harum. Ulama karena na ulama suhu je pegah menyo ulama warisatul anbiya. Jino hai lam detiknya gerham kutuk oleh Allah. Yang melainkan asa yang munafik memandumna. Yang diundang oleh Jokowi berusaha Istana Raja padumpluh drona ulama Aceh nyan kon ulama. Kon ulama nyan mamandum kon ulama nyan asede nanggap laju asede yang mengharapkan proposal bak berhala. Yang mamandum ada meserban, ada janggut ka putih, janggut ka kuning, janggut ka panjang, yang asede mandum. Yang Abu Syik urung kesin yang pegah banyo. Menyo memang betul yang lon hujah nyan ulama, demi Allah lon siap lon terima kutuk daripada Allah. Siap pajan mentong gebi kutuk kateh lon le Allah lon siap lon terima. Tapi nekalon akan nekalon yang akan ukepa yang akan menimpa ateh bangsa Aceh, ateh serama Mekah. Akan kalon sidram tua. Lon hanaya, lon hujah ulama suhu laknatillah. Demi Allah, demi Rasulullah lon pegahnya. Hanaya. Ilon melainkan walikuh ulama asyid. Ulama lawang yang pon dipoh di Acehnya ke ulama lon. Wali lon. Segalam Tengku Bantakiah dipoh, segalam Ahmad Dewi dipoh, maka awaitat dipoh Tengku Syafi'i bin Amin, ulama lawang. So na tuntut teman ulama yang kali dipoh ledro le kafe laknatillah. Toh ulama yang tuntut. Cik belum pegah dia. Toh. Baik ulama do. Kabunyo Abu Jain, Abu Hibli. Hibli memandumnya. Setan memandumnya. Yang perute burung tujuh meserban. Menyo Islam munafik. Yang Abu Syik pegah apa kon urung lain. Baik nukira le urung drone lun kayotat. Lun hujah ulama suhu laknatillah. Demi Allah.